Aya. Ntakete ngireli bageri byabene. Abanyaliba gango tokuwa na nyinyi mugoso n'omule. Abanyaliba n'omule. N'omule. Ndiyamono. Steve, Mheshimiwa Steve Walika. Ndayete ko wakera ndiyamono sana. Umayete kwagerere mpaka umugusitu ansire kuimanya nkitore. Mheshimiwa Steve ndiyamono esega singia mwanje to mheshimiwa ino. No montumyale. Ono montumya Steve gasiyo munerero ndiyamono sana. Twarosa bonjanda ondenga abana bajindi batu baisomega iga abagaka abagotu kirenge nzote getegejebe no. Lakini ndiyamono no montumya. Tetegere bageri igia ngakire abantu baitu bonse. Batakire omwaka omuya w'amagenderero amaya natokwenda mu kimutu. Enarulero mambya ali nektari yetu ya level 5. Abantu mbali bavatu bitubagendenka omwaka omumwa babere nektari batabwata kiresa. Nagendororo nali getulesa nkego karuki miliyoni 5 ngakana n'abarusi nektari abantu karibu 70 iyo bali kwenye mwata baroli nektari babenye metinye 3 metinye 5 mpaka umwaka muntu nale ngororo bwatu getu ngagendera kinye ebiye kamusiya ngocha balenka mambina abagwatoka yendo yakabere Mheshimiwa Alika ndatu kwa kiambia mwakiagera etuoje twakole mikutano tutali kunyura abana n'abana nabo oburuti bw'igoro buli obwabo rero nalolera abana bawukyesa mwinaki bouncing water castles bidemanya kweroraga Alika mbyamono mbyamono segasengia narole akolekanira mwinali abana abaligati yaito abana amaro abayibuli ntegete mu Ntebe mugane tinye abana baino kibali kwa muri bitabu cye school mwene kimaenda bono ndete kubuli ule wensi ukana yule kibali to kwenda lendo rosi kiawo obekemcha yawo se ya ruto otonete ozinabero ikiero nye chiale chikogeji okora ekyondo kukiagoita to kolete ya bolende nalia mabera ragenda nalia inse abandi begura abana baru gito trai kujibagi abozi baba soka kunyomba ko bandi bibagi abana bagende skuru bagende kibarange skuru omwana nabo kumwata kwakuliye bagi weka gita kwanje gachororo nandi bo basoka kwa buli nali bara igumobe omwako yo muyezo taite ndamwamo yendes ndamwamu twatwalire ndamwamo matuka amanyi teko nyara otokoni abasayi bakole form 4 bakole university no balisco kangenge tutokolengere naki abana aba bakogenda college naki bakonywa kigasi na kitenga nyole county ke kamwete lakini nyasaye nombya tuanzire porobu yabaki obukurumi bwa ingororo onye mwiwete bikurubiro ebikurukere kona simba taraka na pedi ngezi simba gendo keyo bawukura nesenge njo n'abatakirense mwanje mbatakirense pasangwa kuwanaga nga nkonge ekwango moyo konyo ani nkonge take lakini bono ngo kungandi kumwana nekiuma
okumulika korokugo barandeki umulikande ama yogo anyagitari ngotumia milioni 30 mpaka milioni 40 emeti yenye tatu aika nyagitari ama yogo naro maliyo ayo imukire ebako ibako nyagitari bayi lachikiri ni kichabo lakini ndaje matebe omwako oyo muya ebintu bikomye na teme njebiyeko mwenyene ninje ngufuatilia amaleo orugesu surogoro mpaka mugirango mati mugetutu mpaka mubasi chinyatari amaleo kila netinye tatu milioni 40 lakini ogende maleo takaleti kaidi lakini chikiri ni kichire isikotini yaktari amaleo na akaleti nwale ebintu ebirasi mabiyere ile tukiagatatu abantu babiri mtu arwete embegu ya maua abanyari bali gusumeka balenga maua ga mangi tokarwe embegu ile kandese tinasari engosaba abantu babintu bali gusumeka maua mugendese tinasari kiri monyone amauga nabwate ligoliya amatukaya mono ile tokyo mwelyo abantu bali bakuru ku GCC. And I want to call upon our district deputy commissioners. Tafadhali, don't intimidate the chiefs so much that all bursaries chiefs hawawezi saidia. Tunasema chief hawaendi kupeana bursaries. Chiefs wanasaidia kuona kwamba hizo bursaries zimetolewa kwa sababu wanajua watu. Kwa hivyo stop intimidating the chiefs. Hawa chiefs ni watoto wetu hapa. Wewe jinsi sio umetoka nje kuja shirikiana na chiefs, wacha kuintimidate wao, ni wafanyakazi wa serikali. Kwa hivyo mimi nimesema kwamba bursary tutaipeana. Wakati ule mwingine tulifanya makosa kuita watu wote pamoja tu kutafuta wale ambao walikuwa wanahitaji zaidi, lakini raundi hii tutahakisha mayatima na maskini sana wanafaidika na basari ambayo tutapeana kuanzia wiki hii mpya. Na nauliza tafadhali watu wami naikobwate tigolyo utabwate yako letu hatua muwacha hoyo igo abantu baito bakora ku CHPs community health promoters abantu bari ku office chief mbatokonye kotoroseria abantu kurekenyo ikera omuntu oyo mo community policy not community promoter atenete family ya moja oje kubwatele chandemene morole alikiri atali ya bonse torosa abana muntu wae basari ibeno ward kire ward na nyete chimiro lisana abana bakonyole basari round ye na abana ba form 2 form 3 na form 4 bono ya wekomo ili umotini kwa ina natoa abana ba form 1 na VCT na bakonyola igonto bwate chimiro lisano kire ward esenge njuna nabo kirene bintu byokoleka n'umweshimiwa ino alika nanjye natebe bono nkoro osinde egento keryango kulibina ne kigosoli chinde nande toje uchikolera ngai gaibeno nande twanyona ne soda twanje mo wanja boyiko tokole ajaliwa tokole ibeno mubasokole bosenya mache yari bogetu tokole no emarani mugirango tokole nyamarambe mumacho tokole no ogembo monja tokole no ansureka mo wanja boyiko aigaja ntrago no tokorosi ndete otema omuliro munene pi owoje kutumika nyanze ndima ekorokwa 55 megawatts koroso mugaso igo
chigasi ngotoka chire nyantura bonoto bwato mu bwato basi wakabwata nyaribari heka 800 eka 200 twasokiri kirosi omulero kurweso mugaso igoja saa ikawa wanja kwanza wanyari badini wawanta batangani moja kwa nyono chigasi echi abana bakorera siororo na nitumaye ase chipane chirikia sola chigo chakobera inse abantu bakembanji basoime bakore uburemi butariho kuna chipane chiri sebiwanege igo barimo kwa nego leta abye nabera abasobokina ewe nonyenkeroke nkobwere nonya neye sureka esenyencho yegasi ode botoka agaiga igo mwoto sabero mwako yo muya torole gosenya sae na atokonye gokore gasi yo chi project inkenta idokwan chipara chetu nimaite chabere chimbe amalyogi moyiwete amange n'amalyogi y'abantu bayingwa kanu chipara chiembe okitale ngoro around here na decycle etubwate contract yemo igaiga nyaribali chache nandi tukatwale yende nyaribali masaba kile constituency ngakiteyo turoja waka n'abantu chibesa chiembeo manyange paranero re kurumya Simbarati road Simbarati Nyantura road mwanyako nerora mwanyako re paleyo lakini abantu bande badenye pale Simbaka na neroro mugane tinga kane paleyo ekera abantu barosina kunyari bali bakanese ngena banyari bali abayibi mbaba banyari bali mbaba basi mbaba bantu kiyabo na abayibi nyari bali nyuwete ngaino boli mamboko ngeti no ama utamna bentate takongeti boli mamboko ngeta eke maende president rutai goto kaiga mumata ngobo ngobo akongire mumata ke maende igoto mate ngobo ngobo akongire ndokie akongire nao chaenja menta chaetemende tige ndokia menta ne dola edora yalinge 120 ya chire 160 ne chaete tokonyonyaria ese chibese che dola bono eshiringi kagwa na kimwanya wanga chibese anke cyakire se bonus taringa echaye ababuya yabe obugimo bwa kongire echaye jabe amabutaya akeye yae abantu baminto January yabeire abana bagende skuru abana mwana tabasobotigaranka ibeno kire ward onyo mwana kabo tigaranka umera omweshimiwa ino omwMCA torrego sento ya abana bonse school abangira no mole mtiweta manganai basacha amalema abasacha amalema ebirongo no mole niweka umuntu nawe ngo bakana moche function yetu onye ga koleta chibesa kali lakini tababeka ngaba echanga mwatera mwamotera mukanye motebye serikali ye Simba ngao ngasimba na boto ko murusi obisto mwimbichi aba MC ba mwimbichi onye bago sinywa ngano ani Yesu na babako mubeke washindo katika jina la nani? Yesu. Kaki inki mwoko lengere nga mume mwoko tika nji kaki nini nkano wale miyako 60 na mna umwe kilo 60 mwanja nikoro na nche ndora abachukuru na mwaro ndora abachukuru
Muwonsa wengake abantu bami. Esegere mutune nkomo. Lakini omwaka oyo pasa unakuarani. Na ajire lero echuma nkomande echume nkomo. Taitentigirigagwe abantu aminto munganchire minyoke function yendere nyaribari masaba imanye ukorera nyamira gari keroka tiganda arwasa amako mbalenga karatera nimba egeri tiye mwe tayari abanyari bari mwe tayari ndiye mono Nyasaye abe nainwe. Thank you so much. Asante sana your excellency. Na ichingo mchirechia gavana ngora akaromani pepesa ngirawo chingi gavana kurungi kwa hilo gavana. Ondrai uko kwa sagero na otebanga adres no buyara.